morning, good afternoon, good evening. Hallelujah. We hear that you in the entire folk. That to tau whaftai le anga le leo le tua wan whai ona tai tai mai lo tau soi fua. Ia ai me se fo lo mātou wola ma le worship team au le lei. Vi ia le tua ia na foanga. Ia e mātalasi a le tua lo tātou au au na iai. Amene. O le mātalasi fo le tua. Le wa lai ona tātou penei. Pa whailo i atu le nganga o le whaaloalo le nei tai au. Ia maulunga o le tātou e kālesia i ona tūlanga whalupe. Mai lava i tamam tina mātutua se ia o lava i nei tātou whanawiti. Ia vi ia le atua ma tātou whaafitai a le atua. Ma talofa i le masenga o whaifi au le nei tai au. Manatua le nei tai au wa mawalunga le vi inga o le atua. I mea na tātou whaia i nava yaso. Se ia tini tau nuu le nei tai au fau. Ia, patalo fatu tātou senior pastor fa manuia maruta loli pe a fai olai fo mailo la sa anga le leile atua. Patalo fatu fo ia ila to lo mfai ona sila mai lungo le tātou penga te fai langi e manatua o lau sila mai malau mai moa o se fa manuia nga sile o mātou tangata le nei tai au. E mātou te tatalo fo ia le fa manuia nga le atua lo tau pa ia ma lo tau mamalu amene. Mele fe maile tala le tuspaia tala tavita lo wanga ngae fa manuatu ya Yehova fe maile tala tavita be uma lai to tonu lo wanga fe maia e fa tonu e tavita lo na nga vivi yatu ile tua lo na winga la atata vivi yatu ile tua tato te vivi mai o tato loto e la ngona lo tato ori ori e la ngona lo tato fia fia e la ngona lo tato ma fau le fa manu yanga le tua amene ele wala watu ma le fa loalo tatou tutulai mo le amataino le tatou sauninga la tatou tatalo e vi ia lava oelo mātou atua mātou te whawhetai mai le taele o mātou loto le nei tae au na ua e whaia le nei aso e wha au popolo mātou wola mātou te wha manuina ilo suafa e wha vavau e feta lai lau tuspaia le nei tae au lo wanga ngai wha manu atu ia te o Yehova o mea uma o te tonu ia te au ia wha manu atu lau suafa e paia o lau suafa e mamalu o lau suafa o lau iai le mana o le wha malolonga o lau suafa ua mawhai ai o na suia o mātou tangata o lau suafa le ua mātou vāvai ai i vāvenga ma mea ofo-fongia na e whaia i o mātou tangata, mātou tatalo, whātumuina i mātou le nei tae au, le amataina le mātou sauninga, se ia o lava i lona whaiwina, mātou whape atu ia vi ia lau suafa, o lau suafa e whaavavau lava. Amene ma amene. Hallelujah. Good morning, church. Good morning, church. Waiolo sauni, waiolo saumasana tanga, masanga siva, matango fie momoli atua ile tatou vi inga ile atua le nei tai au. Amen. All right, let's hit it, team. Mesina pea e sau ile fale o Yehova, CEO lima alanga isiona ela sau ile fale o Yehova, CEO lima alanga isiona le o e ua mafuai o lo umalosi a ole atua le famaoni fa atalofa iso se isi vai ai ele li masina ata fa opopoli ai siva loa ma e alanga mai pe ai sau ile falo Yehova CEO lima alanga isiona le o e ua mafuai o lo umalosi ole atua le famaoni fa atalofa iso se isi vai ai ele
avanoa isose taimi taukia so mana onga tu ina te fafofonga telia nei loa le upoleola alafa leo tele ale aleluya afayo mafatia ya venga uale maua se saolotonga o nei loa avegile alini awahe avanoa isose taimi taukia so mana onga tu ina te fafofonga telia nei loa le upoleola alanga leo tele ale aleluya ale aleluya oh ale aleluya oh ale aleluya oh ale aleluya ale aleluya oh ale aleluya oh ale aleluya oh ale aleluya hallelujah oya lo oli le nei taya mai kasi le oli ia ile aliki oli ia mami biki awa tatu tatu ya tatu nganga tatu biki oli ile aliki oli ia mami biki e fama oni olona lofa tuno awa sili oli ile aliki oli ia mami biki e fama oni olona lofa tuno awa sili fa apaleina ole mamalu male manale paia oe paia la ele malosi male potopule awa oe tama fa apaleina ole mamalu male manale paia oe paia la ele malosi male potopule awa oe tama Tato ola fia fia ma ai ona manuia talu ayoia Yesu le Mesia le Mesia na aleluia
tātou. Whaalata o tātou loto I lea tua le nei tai au. Pese atu sau whawhetai. Pese atu sau whawhetai lea tua le nei tai au. O se vai aso busy, o se vai aso whaingatā, na ui ai, ala whaingatā, ala whitā, e o fo I ala fia, ma ala manuia. Ai o le tātou atua, mai lo nā whionga ia. He is the same yesterday, today, and forever. A o loo tatou savalia pēr le mua pēr tero lima whai o koe walu le se fulumanitasi. O loo whamanatu mai e paulo ia tatou mata ala. A tatou mausali I le whaatotua. Lea li ie e sili atu oe I loo tauivinga. Tamā e sili atu oe I loo fethi. Yesu e sili atu oe I mea uma o loo whiangaiai. O te filifili I whaatuatua I ate oe. Whawhtai tama. Yes,
Mātou te alalanga ia te oe. Mātou whape atu. Aleluia, oe o le atua e au le mamalu. Le atua oe paia. O le atua e sili sili. E matau tia oe. Mātou whawhetai ia te oe. Mai le taele o mātou roto le atua. Mātou te alalanga wa oe. Oe o le mātou tupu e whamabau. O le mātou olo malosi o Yesu Keriso. O le atua na e suia o mātou tangata. O le atua na e liliwina o mātou loto. Hallelujah, Lord. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Tau taratala atu ya te ia. Awana I mapu lau whaaleo atu o lau whawhetai ya te ia na tai aurene. Hallelujah, Lord. Whamanuina lau suafa. Mātou te whawhetai, whawhetai. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We praise your mighty name. Esili sili lava oe. Esili sili ese oe. Hallelujah, Lord. Oh, yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your mighty name. Oh, yes, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Father. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Watu minuti le tasi ya te o se ye mafau faulo loto I le tau o le nei taia. Mafau fau atu o I le alofa o le atua ya te o e ma. We give you one more minute to focus your eyes on Jesus Christ.
what He has done in our lives. Yes. Hallelujah. We praise Your mighty one. Yes, yes, yes. Praise You, praise You, praise You, Lord. Ora mama shia mama keterese. Ia mama. Oh shia mama keterese. Ia mama say, Lord, we thank You. Sing it. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Pato te vivi I mawhawhitai I la uwhio. Pato te alalanga fo I a te oe. Awa e sili sili lava oe. E mātango fie oe. Awa e whaavavau lava loa lofa I o mātou tau. Mātou te whaape atu ia te oe le tae au le nei. You are so grateful, Lord. You are so grateful, Lord. Oe o le atua, matautia o le atua e o fofongia o le atua e sili sili oe. Matango fie oe awa oe o le pule awa o me o. I ia lo suafa. I ia oe. Whaaftai, abe se tātou pati mo Yesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ele ia le atua ia I taimiu. Te amene ia. God is so good. He is so wonderful. Esa masa ni eta mati fo yo le au masa. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
mafai te le pese lo winga, you are not free. Amen. I am singing because I am free. Hallelujah. Ya. Fata lofa ya ila toa mafai o na tatu fai sauninga le nei tai au bi ia leli. Wala watu le tatu wa manue. Ole tatu wa ngatu le tatu famatu. Wow. Le pese ai le tai au le amatai no le tai au. Ile swafa mamalu o Yesu Kristo lo tatu o li malo tatu faola. Mama fai lo mafa fau. La mataino le mato fonta talo. Ole suafa le o Yesu Kristo. Ole suafa lo ia ile pule male mana I me uma. Mai o ia fo ile aya se mafai o natali lo manaonga. Tali lo manaonga. Na o ia o le tangata mafai o na release ese le avenga mamafa na ia te oi e mafai o na abesela o venga mamafa amene. O le fa mamafa la le tai aule nei o le tatou suafa lea. Langa na pawale o le suafa na o fa o lai nai. Amene. Tele lo ia te oe po le suafa na e fa o lai nai. A waula waia malau mai tau ile a matanga o lou fa o la tanga na tapena Yesu ia te au. He is the only one. He is the reason. O ia na te au mai le so tanga wavala lata ia te oe. Maha o le tangata na whaia Yesu Kristo. O le tāua la o le tātou wha manatunga e wha mamafa. Paftai alo loto le asana te a. Tau talangia le tātou tamawhai whi au. Le tāua le tātou wanga atu le wha manatuina. O le tino, o le toto pa ia o le tātou o li o Yesu Kristo. A le tai aroni, o te fia wha mamafa atili. Le suafa le na pawale o le suafa na manu malo ya I mai le oti ma le tunga mau. Can you say amen? He is the only one. E ala no fata waina le tai aroni. Langa nga pawale o kangaka nga oki lunga le sa kauro. Ko e ku mangu malo ya so e tolu. Ina ya manu malo o e manu malo wa. Kau kele o koe sa. Kau kele o koe. Feta ya ila mania. Mangi mea sai tia ita hantou. O le wa tātou whamanatuina le tai arone. O le toto pa I o le tātou oli. O le tino o le tātou oli o Yesu Kristo. O le suafa manu malo lea. Pawale o le suafa. E na te mauaile o la tanga e whaababa. Amene. Na mailo le tusile ale ngā luenga e wha. A lona whai upa sumere lua. E le ai fo I se tasi ua iai le ola. E le ai lava se isi ngoa I lalo le langi. Ua fo ina mai I tangata e mawhai o na whaolai nai I tātou. No other name. Only Jesus. He is the only one. O ia le to tasina mai le o tanga mo oe ma. Tere lo ya ki oe po nga mai le o la ya ki oe. A wa la vaia mala moli mau. Wa o sa loto wa o manu malo o na ke riso lungo le sa tau. Na o tila Yesu e tu mau. Umalo aso e kodu. Oe male tua e manu malo. O manu malo le fe mai le o tie o fellow tui. Le tunga maue o fe o yai leo. Manu malo. E manu malo leo Yesu Kristo leo e mwhai ai. Ona e sumai. O e tanga I mai. Mo vai atu. E sele kou au lelei. Amene. Langa ka kaunga ko au lelei langa o ka kou ngā whai a Yesu Kristo. O le tātou o le pale a li o ngā luenga le atua. Amene. Awange e whape. Awange e whakau ngā vale a ke oi. E ke au lelei. O anga mai la le loku wa o e ka whai a le kua. E ke au lelei. Wai lesi ka ngā kanga wafkafa. E selo au lelei. Wai ai o e pe ke a kaba mau ia. Amene. E au lelei o mata tau langa o kako o le pale ali na whai ele tua. He is our creator. Amene. El manga yo el kusela apostolo. O Paulo tu se ngā ruenga. Me mai no other name. Na o Yesua. Awanga le ngonga mai le o tanga mo ba fus.
Le ola I male aso. Amen. Langal manongi ole ola e o tuai le ola le stangata. Amen. Le wala yo ola lo kolua. Because I'm evaku le ola ya keia. Amen. Ale manongi ole oki e o koi le oki le stangaka. Amen. Awala ke fa pe o ka oki no ana. Ola tangata na te ola. Na te soifua mai. E se lo wa wele. Amen. Hallelujah. Bieleli. Tu sele a Yohane. Suma fa fa po no fa mai. Petala ya tu Yesu ya ante I o ne o le ala. O le upumoni. Ma le ola le watu lava se tasi le tama. E ale ui mai ya te o le fai to mo ta to e o ya le tua. I am the way, the truth and the life. Amen. O le ta u na ta to fa mana tu mo le ta ya ne. Bieleli. Ai tau ni ngalo fa mana. Ai alo fa le sta ta ne tu so ya. Si alo fa mana tu. Hallelujah. Thank you, Lord. O foi na mo mai le li le mea na o ina tua ya te uto. E la po on fala tai nai le o Yesu. Ia tango I la reto. O ia whaftai no tofia I lea ma whai atu. Nā tango ia I nā ai o lo tino nei. Ua tofi masu ia auto. Ia auto whai nei mea ma wha mana tunga ia ta. Tātou ta ma mawha whaatasi ia I nei taia. O ia whape fo I le ipu ina wa umona ai. Whape atu le ipu le nei o le whenga inga fo le lau toto. Ia o tau whai nei mea ma whamana tunga ia tau ia so umatau te whainu ai. Awawa so umatau te ai nei a reto. Ma whainu le nei ipu. O te whailoa toi le maliu o le li se ia fia mai o ia. Ia tātou whainu ia I le tai au whaftai. Ia o elo mātou atu. Awa o e lava. O le atu o lo iei le ola. O lo ola la. Mafta Yesu ke riso. Lo manu malo ina ma le oti ma le tunga ma. Ua mawhai ai o no mātou manu malo a iai. Pawhi tauri mawhai na tau le nei so I fuanga. Paftai taba le taulanga. Na e tāpena ina mo I mātou. A wala mai lo walo e tō tasi o Yesu ke risole. Mātou te talo ia iai lau wha manuianga. Lau wha malolonga. Ia I mātou umalava le nei taia. Mai lava o mātou ta mātina mātutua se io ia mātou whanawiti. Ia vi ia. Ia vi ia lo suafa e whaababau lava. Amen. Me se tātou pati mo le mātou au, whaaftai le worship team. Ia leli, ia le au ngā sā tau le papa. Ia, taimine e sua tuai lātou tua. O mana mia mai le lātou onga nei taimi. Ia, tātou o mai le si vāenga tāu o le tātou sauninga. O le tātou foai. O lau suai. Ia vi ia leli o le tātou te moli mawina. Le whamanianga le atua I tutonu o le tātou ngā luenga ma le tātou kāle sia. Tātou aia fo I tutonu a inga taitasi. Le whamanianga le atua. O mea ia, le tautala iai le fionga le atua. O le moli mau le fionga le atua. A whai tātou te foai, mai tutonu o tātou lonto. O lo ta pena fo I le tua le tamau ainga fa le nganga. Mo oe, o lo ainga, o lau whanau, ia e meise le tātou e kālesia. Le ala
talo e whapaia le tātou taulanga ni nei tai au. Ia, tu mai tu ina, wai o akwale pao ala kalo ia ko. E la whare tātou talo e whamanuia le tātou taulanga le atua. Mātou te le māsaro salo lava I mea uma wa mātou wa aia ma mātou mōli mawina. Mōli maula wa fionga pa ia ia I mātou te whamaoni ma whawa I mai le taele o mātou loto o wa olo e tāpene ina manuia. E le ngata I le langi e whabawang. A o to tonu o mātou a inga ia mātou whanau e mese I mātou e mātutua. Mātou whaafitai lau whamanuianga. Le ali ia e ala I lau whawa I mea uma. Wa mātou toi ofo I nātu. Peona e tautalangia e lau a fionga pa ia. O le tasia wa e se fulu a mea mātou te mau. Mātou te ofo I nātu mo lo fina ngaro. Whamanuia lau e ka le sia. Whamanuia ia inga tai tasi. Ta mā, tina, nai whanau whai ngā ruenga na wala mai ai nei tūpelo mātou atua. Mātou te tatalo I lau whamanuianga. I mea uma lawa la mātou atua. Ona o lo lava suafa Yesu. Amen. Amen. Aleluia. Ia a whape. Ia se whai muli tātou folfolanga o te mana o I umis taimi o le tātou launga. Ia o le tasi neva anga tau o le tātou sauninga tu patasi o tātou ao mo tātou lima. A mai se tātou pati e whawhailoa I le tātou whailaunga. O piso, pelite, mai le awhionga o le tongo, o Samoa wau. Ia whaftai lava mo nei tai au mātango fie, tātou talo, whaftai le tua I mea uma, tai lau alofa ma lau anga le lei. Anu nei vai aso mātou vai alau whamaoni, e te le tu la whai mātou, tu sape mātou te le whamaoni, ai te le tu ua I mātou, e te whesoa soani, e te whamalosi, tu sape mātou te wheo le whawhia, e le tu ai lau alofa, e te lango ma e whamalosi ai mātou e mātou tu e tu lai, o lo te lele a whanoa, lo whatari mai le ola e whawau a umana e saunia. Whamanuia mai le mātou mawhtanga le neita e au, ono lo suafa Yesu. Amen. Ia, whatalo whatu tātou mawhtanga, whaftai fol sunga ia wafusi, su atu sai o le tata ina tātou sauninga neita e au, ala tātou uoloa I le tātou I le naunga neita e au, o le te role aswa nafi ese le matango fie, sa whatau nuina ai le whaipoiponga alo ma whanau ar tātou e kālesia, tu whatasia ai, o I le e le formula hoi le ale atua e o atu I tonu e lua, ai o mai whafau watasi. Ia a whawlawe la tātou, e o mai whafau watasi. A le o le urunga li, o le ainga. E whitangofi tu e kaumawhai vai I a lua, pe tonu pe wha, a o umana tu whatasia, o I lea le whapea I te wina ai le whatoa nofo tane, molana tane. Ti tiro le whaipoiponga ngafi. Ko a mulinga le kewa le kengi whaipopore kewa kaka o mai sa iai. A tiri foi lawa maua lunga le mea. O kaure ropo oi lea ma lea wa sui fōringa o tangata. O whapea le pe whapea foi lea fōringa o tangata malangona o tangata malatu sau miuni e whatali lea foi. Le fio mai o Yesu. A ti tiro la e a whapera ka ko sau giungi o ko. Te wabu whei lafi fōringa o kanga a pe le sa ta ua nei e wau fusi. Nā whokara mea, o le a kama mao mai a. Masangi ang kaulo ka mai, aso i e piku, ka mai pe a ka mai, ki kiro ko ka au leia e laka mai, a saro. Se ke rei role a fo, le fuafua ma mele kupu fōringa a laka mai, o le poukara mea lai, ai ui le. E nei tae au, tato titi. A wa ma kou ia ka maloloa, e kui savari ar fusi ua, e re se rua hoi reuru, ia se rua lingku furolu. Ia, malo me silo ko kari e wafa mai fusi, mai e wa fusi a whai e kere aka pekere, e ngoi longo winga kere o sao loko, a le lawa e sao loko, rawa e aka, ia whamanuia mai le tua nei tae au, o le tatou mau masani le e nei masina, mai si masina ia e whapopo iai. Le mau mai le momua,
a petelu lona tau po 5 a. O le fai upula e valu o le sifuru. Ia, anu nei tai au. Anga le tu fatasi mau e tolu a. O iopu tau mua. Ia, o manatu i le tatu launga. E umalor kolu leo. Umalor, Ia, o le iopu mua fai upo e ono, e o lufu lua. Mua petelu tau po 5. Tanga la tfa popo ele le ono ma le fitu a o saunu ninga na la au le fa mela pata inga wela o fa pus fulu le tatu te a to faina mo le nei masina ia mal fa linga luas ful martas a titiro la ia yata ia sko inga lo yopo na sina fatusa a pi pong sa ho le la langi ia o ki le ole mai sa lo sa tani pe fo linga sa tangi se leona ia petelu le te me fenga ka e fa ngoka pekelu ai o so fa ia pa u fa fia petelu ai le give up pa de tua ia Yesu fa pela ta si ale fa fikia pekelu umalo anga fa pe ka ko de fa ia le media anga fa fikia pekelu kasi rua kolu ele ko fa nganga ko le kalesia ai sa ka ofia Yesu ona nei loa le Yesu e ile nga petelu tu atu nga o lo mo ko lo nga ko yo foi na petelu ang savari runga le vai le ngoko e uia nga pa u kai muri he was already walking on the water au ka ko ele ilo kala ka ko ngoko ele yo o le vai au ngoko ia ma fa ringa le e lo su ma testa to wola le slide bo mo fa mole lava milo tatu tilo ye ele fa tu saina o tatu o tule ele fa tu saina tinga popo nga maus fa inga satani ile langi fou male lalo langi fou suffering pain and the Satan's attack never compare to the new heaven and new earth te lo le tatu te fa sanga i ma me sa si fa me se kala fa lu fe sas ye do ma fo ile me le wa te tonu ye ia fai mai a risi vaenga le isia mau mea ia e ono wha vai ia te tātou tau mawhai. A mea umai e le taitai whātustu saina i le ola fau, i le langi fau, ma le lalo langi fau. Never compare. Au kako e give up pai Ta tōla risi slide wha more. Ta titiro fo i lai ai. O le mea o sufferings. E mo ia, le iai sufferings. Suffering is real. ole me ho ole kaimio sa kangi wo umanga li miki e ele expiry date e date expire a kako fefe ya male ya se me foi mana tu mamua e ia fi na nga fa tu la fono a ole yo o mai to fonga ta titilo la tu se yo pu mo te lo ta tu ro uma tu sia fa ko so o yo o tu sia yo e le lopo la ia fi na nga fa pe le lopo tu sia a kola sisiku kusa le ku se yo pu mar ku se e pelu fengeng fo tu si foi le pelu le fi na nga fa mai si la ele o lopo ina tu sia e fo ringa mai o tu singa paulo ai lo ku sia i po ku sia e pe pe fo la tu sia yo pu le fengeng tu la tu se yo pu sa e se titilo ile o skola fa pe o vai te bilo abraham ai le ta u ala vai yo pu se malu po se fale sta fai po se o se sta u langa pau al yo pu sa fai tono rona ainga o io le sta u langa tono rona ainga sa fai le me tu sai lu mal fin ngalo le tua ina ia manuia lana ainga manuia lana fana ole ile yo pu la mo foi po ono se o lusu malua ole o ina le sa wori tala foi le fina nga le sa fai de langi a ole i a hoi tupu melen tupu ya yo ata titilo foi lai wa fa mai isi tanto nunga ele o galala ye yo pe na sina tala hoi pe se mif ata titilo lai le lua Timoteo tolu fa po suma le no le fa mai o tusi pa ia umalava e mai le nganga o le tua ia fa palangi fa mai all scriptures ele o tusi all scriptures o scriptures o male tono tu spa ia mai le nganga o le tua ia fa mai lo lisi maule tono fenga fo fa mai o ta to te a funga le mea au ka ko fa ki ngai le nganga pa ia a fa le nganga pa ia le asa o teininga ia tusi mal ku spa ia that means just leave it there ia tatu ska I mele fa ku spa ia because o tangata sa tu sia tu spa ia pe for tu sia e pe sa ili le tua po le ale me ta tau na
Fea le fai upo kui o le ale tu si makua. Isi tu si pa ia la ye pe tu si pa ia isi ro minga. La ye ku si fai maka pai o maisi ale fai o maisi kusi a. Ai ke kira la ye ese alfa sa nga kusi nga ya isi kusi koma maisi kusi. They are not in the Bible because they are not ordained. A kusi la ye na fali liu mai le nga e pelu. Fali liu nga kuriki. Sau e lole ngana whaperetani e nga I perkangia. Sau e lole a kakure, sau e lole vanga le wikiri fio o ma tatou ngana Samoa. Whaftai le tua leu wa so o umanga ngana o yele. Ai le whaliunga la, I le meho le whaliunga tu spaia pe o le hermeneutics. E meho le whaliunga tu spaia. E le upure ka le exegesis. That means, ai whaliunga se mea. Ka pe o kala I ka whalonga Samoa, o kala mai lalang. E se ala kalanga sau mua, e se ala kalala sau longa lua, Ale mea saoa, e tatu o saoa sue, po le ale mafu anga o le tala o fea na o mai ai o le alo na taimi sao. Fa liu la tu spa ia. Ia o mai saoa le ale mea na tupu taimi lea. Ai le whapea ngofo kako I. Ai whapea, le o kusi le whapea. No, we were not there. Tatou tile iai. Kako ke o lai follow the original translation of the Bible. E au mai ele fala linga tusi la yo po fesa kala fa pe ona tusi la yo pu e tele ia fa talanga tanga fa pe pinga o singa kala ho le kai pese kai pi o ka ho fa sa komia ka makia the adventures and all those things but is a real thing e tusi la yo pu le mta o pu mo fa po ono man to fo le na fa ya tu le tu ya yo fe sa e fa le fono le lang ai fsidi lo po fesa ya yo ai fa vai kala yo o ia, satani. Ai kara sa ka ingo wherua I loken. Ia, whakurola, ia lakurola e whaile mori mau loku wai ia. Lari sungu I forisi whare. Ka whanga I forisi whaenga. Ia, whai I forisi mea ia. La kere lau whakau trucks. La kupu loken. Whamailo ma le atua ia. Mantua ole o I le langi. E ieile le a ia whare tu la whonua iopu. E presendai ia tatou me se na fai du mo le tua. He got a legal right. E present ai kako a mio ia sa fai du mo le tua. He got a right. Ke u whapela kako. E para al me wale ngalu ia satani. Fai pe al mele a wala au muri mau le whamsinonga. Kongol po o whamsino. E wala au muri mau e o mai. O muri mau la, ta hua tele muri mau. O le malo losi la o muri mau. E whalango lango i le whai unga la au whamsino. A sa wala muri mau ai se. E koe safara, e koe pa ua lunga la muri mau. Ai a sao le muri mau. O le mele e su e la muri mau pe tusa ma le mea le sa tupu. Nei vai kaimi. Leo wa sosoangi cameras. Ko sa pe pelo ai a mau leo fo ringa le camera. Ia. E le ia masi. Po le mele ko sa pe whaku leo le ai. Leo kiri sao sao. Ai su e fonga lea ka hoi la camera hoi la wala. Maka kele mani namba pete lau ka wale langa. E halu lea ko inga mori. O sosoangi la kia mai I mei o mori mau ke le tau whamtala tua le mori mau la le sa ave satani I lumo al whamasinonga langi course of heaven whakorolo le tua na e waaira o ngai opu ngai ngofo ngai loke ia whamairo yes ngo vai mairo leo satani al whalavlavi e alanga mangu ia opu because e langa lai ke pui ia opu because o lai ke kango whaile pa o ke lai pa opu ele mwhai ngāru sisi kongu ia whatanga mai lo whamairo le tua e mawhai o ngai e pai reo langa iopu. Ai awangi e pai longa ora. E afo. E manga o ia satani e whao ngā o tinga. E ka lepe e ro whakokua. Satan wanna use your pain, your stress, your struggle, your misunderstanding to break your faith. Ai whalavlavi. Se longa e whamaungia mai e le tua. Mele taunta tu loa. Se longa e whaakanga mai e le kua. Pe alulai pa I le au afoi. HRC I le sosange la sfinge la sufukoru. Alulai pa I au HRC la sosange la sufukoru. Ai awangi pa I la ko ora. Fe la pe a sausaka ngi pa I mai au Longa winga la ku fafori sau ka vale o wal menga ku puya yopu. Ala fo yopu rei masi. Memo mona pa na usfaya yopu. Na le attack mo mai yopu ave malong tamao ai o yopu o le billionaire. He's not a millionaire, he's a billionaire. Ave mal tamao ai ave me attack longa lua. Fioki malang fanga. Am tu for me yopu fai. Ne masane yopu fai osita ulanga. Nei mea ne wang salalan whanau. Ave fioki to fitu to maki Ai maho whaurai ko fiko miki mani it's painful
Marga ko kasi fanga wa po fair ka makiki se longa sau fare ka pungi fai ko sa ko ka mo ingiro mo makau mo lo sau do tari poro finge a. E ma fala yo 7 kids all gone in one day. Ia attack long koru or yop. Mai lo mal finge. Ia sanga fai alu fa ko kwa ha so o nga lo ke usu di valu ka ke usu do ngol ka o ke lu fongo ka lo lai fai o mal lo ko ase vai. Fai lo ko nga bola vanga a. Atala yupu fa mai yupu a fai wa tatu talia mele le ai sa tatu te talia ai mele anga. Ala ka ko nga mele le ko ke manga o yo. Just the good things we want. Ke manga fa manguia mai le ko ka ke le manga mai poponga. A me yo poponga. E a foi. Ke pe designing o se me manga ngai a se aka manga ia e design mai poponga, e design mai pain, e design mai au failures. O mea ngai design mai, ngai kula i mai kake wai, e i role lei al tangata ua fua lono langa i fua whaari mai lono langa. E te sita fia lea, no, whaino tala i upu wha mai. A whai tātou te talia mea, le lea sa tātou te re talia i me lea. Ka koura mai te minei, o ka kukua ia kua le kouro i upu, whartua i upu wha mai sore, eanga mori finge leanga. Ai e mawhau le lei ai, na. She was going through difficulties. Well, Lucy, I got come out. But the coisa for driving, I for cover kid, I got really finger. What I could for the covers of Fungua. Le for with le limousine, and I felt what I was pidion here. I asked a valid out of poor pass. And I asked a valid out of poor pass, a lucky pair in say, like also a lot of difficulties with the going, various finger over. It's a coupe for then I umang il ka penganga lenga fai nga firu ngol mongo. Ai tatu tiro ia, o le whawhinge ale tasi na whanau mai ta mai te ua maliu, o le whawhinge hoi le tasi na whanau mai lisko o whiku na whiola mai murumuri. O na sa tangi le ngango yopu, ele tangi la le ngango yopu whapero ka mau inga because he trusts, i se situ, tatu tiro ia, o le upu fwene o le entrust, o kua i whaatua tua ina ele atua yopu, ele feio. Whatutua inga le atua le 8RC e le feio. Au kako, e hitlo se me kasi awar kau le sau le loko. Se sau la ena vea i whaswama kalanga ia o le launga. E le loko le vaso le maku ako. E alu rol whewhea malanga i Samoa alua koe lua fo. Se lo ngā whea mai o lau kongu whewhea o kako sau koe loko. Manga ia. Al tangata la ia ua maua ai le atua. O le whainga tā leo langa. Pe whai aku kala kanka ia oi. O kako smoothie ngā A whai ko me was post. Me ngai post ele malo sio kanka. E whalonga kura wa sau me ngā wapea ia ma. Ngai a vo ia. Whamaro i opo a tātou talia ea mele leia e whawhea mele anga. Ina ua o le attack longa whaa. O na friends ia ngau e whai, nao be whoringa i oi whamaro sia i o umai whonga kua ti peitare mele ngai ai. Mo la ela vea koe magako vole le nganga maua whai longa mai la on kuspa ia vole sa o ngai papakiso saura vale fia poko sore Saura vale fia poko ko ngore kare si o le whai vale me se o so wha. Ai maria la le chapter 39. Sa lo le atua whai a iopu. Ele i whai le atua ia iopu. O ke ngia la wuri ia. Ai nga whai a iopu. Nga e ia o whawai inga lala. It's funny ia. A pea kai ele i wha pea nga sau complain. Pe sa hui tau mai po ele ka ua ia ele atua ia iopu. Le mafu anga na lai o nga papala. Lusi umal ka mau a hinga. Mali liu rana whanau. Koe ko mumurong ko rua ia ia. No, he didn't. Ele ka ua ele atua ia. Se mari o whainga o mea langa ka kio sue. Why? Langa lai trust le kua. Po le ama le a ia whawhita uria la a kau ai mai hei tau si a makakai au. O wela o whiwhi au. Makakai au. Ro le leia ele atua. Kau ke le whio. E ke saua, e ke alua i le ri. E ke alua i le ri. Ina ola chapter 40. Le la tātou tilo iai. Na toi au mai leo le whanau i opu. Ko ia lalta mau ainga waku sa whamai wa whakere inga. Ko ka mau ainga i opu. Au ta maiki le sa tilo i opu. Because it's a generational thing. O ai e whaau wina le ngawha lea. O ai e whaau wina le mea le sa whai e opu sa tausira nā mea tonu. Kausirang wha maong. Kausirang maong sai. It's a children. E nā wai lai a tātou.
O tangata la tu te tau a veina le ta mau ainga le tono le kalesia. O foi. O tangata ia tātou te maua mai e au mai tu tono le kalesia. La tau te tau a veina. E iei la, so se whaingata lai te kousua te minei. Sa whai mua mua le finau ngā wharetu la whoro. There was a debate behind that before you are hit. A o le hit o le whawhita uri. Ngā trust le leia le atua. Tātou te le wheio lai. O a mai e au mai. Tātou te whinau ai. Beka waua ngā ina whare tonu ai lo soifua. A tātou te whinau ona e mafua mai. Mai loa le leia le atua. Tātou te toi tū lai mai ai i. And then we claim. Tātou oro le whorwhora aku. Ku sāpo o aki ngā. Tātou te mani mā loa. Slide on loa whamalmora. Ia o le tau o lo whai nei. Mo pete rua lima whai upo e ono o sumartasi a. A tatu tilo e o le tau o le whai nei. E iei lo na tau unga. E iei le mea ngā ia. E le kau a uma ia i uma loa. Tatu tilo le tusi le ale mo pete rum ta upo e lima. Whai upo e ono, fitu, valu, iwa se fulu sutasi. Le whai mai e mai ua o mai foi. O sa tani whai mai ufatu sa tai pese leo na tangi. A kangira le leo. E iei me tutupu. O le sau ta ua lisi la unga sau whai au whao ngae sa tani i a character so le leona. Inga i a ui mai e whawhewhe oi. Pe le sau ta ua whao ngae sa tani. Mga o sa kangi whao ngau ti ngā. Your pain, your struggle. E wha leo ngā e lo whatotua. E wha vai vai e lo whakokua. So i rai le momo pe te ue lima whai upo e ono o sumatasi. Nganga e a lionga. Ai whewhe isi manu. Asa uda lo i nofo singi yaso ia. O kole le sufu e taranga su. Fiu, mako fiu mo whake i lionga lai moe runga longa pāmpa, lai moe le ia lionga. Ai mako o ila lo lakalaka le mele i le pā le elfangi. Ai e roma lionga. Ai whako ake inga, ai whako wakulanga mea. Ai vai lai mangu, te leo manu ia sa iei. Kwa sulu soro mangu ia le lafi. Le ke leo mangu la haiki. Sulu soro lafi. A mangu la po, wafu, kilo po fea. Because even though like komo le su, a lai loa e ina tu lo mea ola. A e la lionga, whiwhiwhi mangu la haiki. A e la lionga, e tele vainga e lionga. O fia ai lionga, su e sanga mea ai. O tele la whamai leo la au vainga, su e ia mea ola. Whamai o manu ia e, o liona ia o matutua. E kere nga leo kele alako, e wafo lau wale koe kele se lako mingoi. Inga ia whiwhiwhi mangu, whaingofia inga poe. O lea tala lea, simbi la, ka mele whai sa tani. Nganga e au sa kangi, ai whiwhi ka kou Nganga e au sa kangi. Ok, a wei lea ta fwoi lea whaatita, inga ela tu nei se whalo se a, inga la ire pā, la ire ta i whautonu, lai mau whiwhiri. Ke wei aku oso mangi, ke oso fo ia. E oso. E ki whalongo ka pi, oso a koro kingo Same thing. Ole mela te tiro ia. Ole o mai le pale oso mai te whau ia. A masa pa ku ko se ka kama championship e la po a ole lea. Ma le leo la pise leo se whaikiri ia. Na e oso le ke whalongo ki o monge uma ori o emotions. Pi e oso wha mai run because it's danger. A te tiro la iei i le ata lea. Whapea sa kangi. Lai ele whiwhiri lau o umana no noa i ele atua. E o mai la, ai le mwhainga o mai a kākou. Al mela le tupu ia tātou, wha me kākou. A o mai rosa kangi pe o lionga. That means we are in trouble. But it's just a voice. E ke wena vai te mine, ke le me le wai e sa tātou. E mar social media. E mai me tupu. Leile mafu le yore surufa mai o te apolo, le se me sau e whasi wha o makia. Ia so la ia tātou maho whau o le whasi a tau o le whasi o mea kau hoi e a whaina le soi fu o sesi. But e lenga o mea kau ia. Ina social media, ko i whao ngā mai a satani mea ngā, e wha vai ai lo whatutua. Ko i whao ngā mai a le social media, o e wha longo lea o ngā lea. Ki kiro risi, ka ngā su, e risi ka ngā whea mea ngā, sorry. O kei rora ngaka. O wha pia sorry. Leo mo le mā losi o social media, kari kungo i leo isi ka ngaka. Ai se a mangere la hoi. Le whamatalanga le whai mai, e ta ina se se e tari tonunga o tangata. Ai fia maua se whamaunginga se maua skuspa, ia pēle kari kongo, go to the Bible.
Po le ama le ia mea e kau ke vai. Even the AI, now ka ngā type i rau sau le akor kari. Check with the Bible. Everything is in the Bible. Menen fa mele fio ngā le tua. Tusi pa ia umalava e mai le nganga o le tua ia. Bo umalana tu o way before we were born. Ali kai ke kako whangau mai. Whaamarianga umala mea umala o langa ngai mea ua tupu mea o le tupu. Ma mea ele tupu. Le kongo kusipa ia. Aore tele o le osa whaile i vai te mire. Ale oso mea o sakangi is in the social media. That's the worst one. Mea umala wha mai ke wai i tatou whanau. Wawere kari kongu, iskari kongu ngai esau ngai kai pihi. Isa ngā koe ngā mea Because they are on social media every time ngang whangau mai o kako i kau wao ia so ia pe whawhenga open ke whoki whawhenga whai kompira ka mai. Al whangau mea rana kasi kau saka wele angu ka kosi Because they were born in this generation. So we have to be careful. Nea hoi rea e tatu tau mawhai ei, awangi i wawe a vea ke whongi I tatu whanau. Because e access roi mea ia. Ke whiu koe whai o le mea rea, sa o le mea rea. So it's danger. So o ira, le siringa leo kele mai sa tani i taimi nge. Le kaua le whai nge. O le tauara le whai nge. O le kaua le mafu whau. Say lo le leia sa kangi le mea kako ki vai ai. Because he was there in the beginning. Ina o whau mea uma sa whau e fwoi ma sa kangi, wa sa kangi. Wa whamai diskari kongunga o Satani, o Lucifero, o le uso Yesu. Ako whawalwalea so le O le mkawha walwalea le manatu. Awe veo whanau mai lunga o le social media. That's really silly. Ele o se uso Yesu Lucifero. Lucifer was a created thing. He was one of the angels, but he fell from heaven. O Yesu, he was way before that. O le tele lau taua iengi, e peia o le whi ai mai o le liona, po tai whau hoi e whapena upma le whi ai mai, a kako whiwhi ai. Ke wei ke whaalonga kulo ki ngō mo kwa e whiwhi au ngō le oso mai le mai, au lai mau whiwhi. Pena o ta ua le amatanga. E ele ia whaatu la whono a sa kangi e usa whai e tātou. Ai, o le whalawelawe, se longa e whaatanga i le atua. So keep in your mind that one. Se longa e whakanga i le kua. E alalana o mai popo ngai a tātou, whaatanga i le atua, langa i loa i le kua, ke malos. O i loa i le atua, o le whai kaura kuspa ia, o le tai tonu i ate ia, o i sina fia ho i le atua, e mau walo whaatua tua. Langa lewa, e mai saka ko makua O i lo experience, o i lo langona, o ko ngeki i le kua. Ke vai i telo tangata mātu tua no wa ai e sa mo ia soi. Ke vai ngalvi vi ia, o i fia le mele whai. Sidi aku e whai mai, the only thing they do is to worship God ngal face o le kua. A ka kula ia lai ki, ka pole apora me whai fia ko rua, o ia min kau sere a hinga Fo pole apora me e le fia ko rua, e wale po pole Pe ala ua ou, mai lionga. Awa ale fia ko rua, la kur whare ko. Ai wale ka lo whai awa, si pera kur whare Ia tatou ola ia leile. Tatou slide, lesi slide e so ai whamalmore. Ia o tatou manatu burumuti, whawhaka kolau O le manu maloa iai, o the final victory. I le whaalinga le lus fumartasi. A tui tilo, le whamatalanga leo le langi. O le whamatalanga lea o mea o le langi. Nesa o tatou au tu, e le whatu sa tatou ti ngā, o mea ia o so whai ai, oi o le whaingatale te ui ai, o ato i ngā whaingatale te ui ai, e le whatu sa tutai le ola e whawawau. Le langi fau, ma le lalu langi fau, whamaila whionga le tua. Mai ama vai atu ia mea. Wa alu ese atu le langi fau, o le langi tuai, ma le lalu langi tuai. O na whaia le langi fau, ma le lalu langi fau, whamaila se tonunga. E si i runga ka korsi kianga. O ngā kilia le o ngā maila le au reno veita ma le au kilingi. E kilingi le langi ngai kau kau kei ai. O ngā kua maila o kākou lau kei. That's another theory belief ngō whaalongo ai. E whamaile mauru kuspa ia. E ave ese e hoi. E ave ese e pass away ia le langi nei. Ma le langi nei ai. And then we have a brand new one. Whapere ro mawhau. O le ale winga o kako ki ngā inga ia so o mai vivi iwa mai whongo karoma mai le sae al mele kau keo ngai. O le ahoi. O le ngofonga sa ngofo iskanga. What's the use? And whamariku spa ia. E tātou te oro le langi is the brand new thing.
It's a new heaven and a new earth. E leo se second hand. O le mea fau. O le mea fau wa umona whaia. A tatu tu tilo la, the hardship of Job, ia male attack le kaimi o pika. O Peteru. E iei le expiry date. A whai leke kou su hardship. Panal me leke fi nau wai, o fiu e whai pe suru kou sangarai whai heri maua. E iei ale expire, wai apa hoefa mai expire on the 26th of October. Expire, ili aso ngei. E iei expiry date o tinga, mau whai ngata. Ili whape whai ia se i o anga umalo wola lai whai ia. E alana umi, because we extended. O ka kufika ngofi koi sui le stamp, koi whapopoku isi aso. Whamai lea tua, o lauti ngā lea, e umma le aso lea. Le anga o to whaina, o le aso lea umma le test lea. Ai wakurisi mea fau. Au kako, laua umma i le aso lea ngei. Ai ngofo e koi stamp se whau, au si skoru vai aso pika su o sumaria ia tātou me lea. O sumaria ia ka koru me le ti ngā ai. Ai fi ngaua kua ai le si se kari mai, ka hapea le, wa saola o me le fi ngaua, ai le se. Kangro le whapopoa, patu o umanga expire le tua. E iai le aso, e ngatai lo tinga, e le aso e ngatai le mea hea yopu. E le aso nga whae e inga e le tua yopu. O le mea lantha mai ngā o lona whae e ina. O sili atu mea muni muri ngai lo mea nga amakamai. So imagine la lea ka ki ola fia, anga ngafi o kase maa ngai o lunga le maunga. But the new heaven and the new earth is more than that. Tatu ola lisi slide whamal mori. Tatu tiro le lola whaavaua, nao niata whata i tai fo i lele. Ai tatu te li whaai, ai langa leisi singa alu le langi koe sau se wangase singa mariu. Ti whakepa Yesu, lang koe mai lea. Ti tiro i le langi fo. E leise tempo. E leise maru maru. Ia le kau whaika ko whatsa, maka ko mea kau su e whatsa isi vai. Isi au lotu. O le langi fo. E leise maru maru. A ti tiro i e leise mea lua e lea. O le maru maru, male la. E leise fu se la. A ti tilo la ye. Ole elana leise maru. Ya leise maru ole tu maru. He is the temple. Tatou la le tatu se fi nau ina ia tatou lata i le atua. Ka ko fi ngau la ka ke ole fa va. E ola fa va kali mare of sigina ye ke fi va i lang. Mar ka ko pese siva fi fa bai o langi fo le ko ise ka le ko ise we Le ko ise ko kingo speed. Le ko ise me foi le sau le la foi ko le inspection the landlord. Le ko ile le fa bo ka ke ya ko ki le fo ngala fe ro ya lo ka vale. O tasilva ya so le ko ngia le skala ka vale. O le ko i me nga. O langi fo la ma wa umma ya next slide please. Amal mole. Di tiro lai fa mai la o le ai fo le. O fai to o mai. Ko fu mo peo sa. Me yo pole mata au ke mo ko fa ngol me lo peo. Le fa pe a ta ele. A ka ele mo me fo le shaule i la lo loto le moana. Se lo nga kai. Ona latu lo ne fo ile fe kafe inga solo ele au. O pe fo le rap pa le tino le be. Kam fa nga mo le peo la. E fa tu sala nga fa tu sali si va nga tai pe ole. Ba e ui o tinga. E whanau mai elo manu malo, e whanau mai elo malosi, e whanau mai elo ono sai, e whanau mai elo malama, o maka haualanga le tato te whiawa ai e temi nei. O mea lai o peo, o le taunga tā ia e ke roa sasasi so kākou, whangila ko peo se ronga la waenga, ho i e lai whaila ko peo la. Au ke le rora pengi peo mo, ke vai e peo oka se la popo aso le A tātou lai e le nga whatia ka o le peo, kam whai e i kākou o wale o le whawa. Wa kera ko lo fa va pai ele me ele fa penga la va nga ele fa la ko peole mi mika mai la fa ia peole ona luka ko lo fa va a tu tilo la e fa ba fa to a mai e fa me yo mata u ma ko fa sfulu lu le ya tu ai ele te mi ole la le wa le tu lunga se ata le ko la pinga Israel le il fa sta fa a ko la wa pi Israel le sa fa tala mo na fa tonu le wanga konu le si wanga si clan fo e pito luma tonu le si le tu sa tonu le tu si fo konu le ku maku is a picture of the cross le sfulu la sfulu fo la le fa to e fa tu sala le il fa nga Israel ta tu tiro la i la lo i wanga le fa mai la i le o foundation i ole ai e fitu le o ya min se fulu le
Matau o umala la le te fia mo te le mo la nei. Le. Me la le ta o le alu le la ya. Ko le la fa va. Ole le ya mo. Te lo po le mo le la lo i. Ole le ya mo. E ta o le ya sepi. Jasper. Ole fa longa le ole grounding and stability. Ma ko fa vai ka wang ko ma sa li fa vai ma lo au wangi ma lu a. Ole le yalo na lua le so mai ai. Le yalo na lua le so mai ai. Ole safaira e mako e longo ale le dark blue color this one. Le dark blue color Ole safaira most famous of his dark blue color it represent mai la I fa mai le melo le mental focus. O kako isi ka minga mako off for focus nga ka uro le ka pike le ufa nga pa se se vai te pike fa wa mental no ai pa wa la se ka ibe ai fa mai ele wa mental but ole mental ole a fo ngole me ole so fo malo lo ina lo tatu ma fo a o manga leile fa wa tatu so fo nga ya Yesu ke riso focus lo oi focus le ya Yesu ai focus na ya Yesu po wa so fa inga ma fa ngai au mai ke ro le leia la ya Yesu tu atu la ya le tu atu e fa ka ka ya ma u le leia tatu di man ka mai na le ta mai le mo pe tu ta po lima au po e valu os fu le fa bai o ti nga wana o sina time ya just a limited time aka ko akikilo limited time nga o le langa ko ai lo ma fo fa e fa bai ngi ai nga nga ola mai ma ki var ngi ai ele ma fai ar ngi ai nga se me ia o le alo na toru ole e ka ole ka kito ole akate ole a cake ole kamala le fa mai e ka dei lo vo le e tato mata se longa fa nga le ho e fa nga le microscope fa nga me vo le ki kilo nga i lo la ia le alona landula e fa mai tu fa tasi ona landu e mau mai e senta nga I se malosi mai le tua le alona tonu le alona fa o le samaraki pe le ta le ta o le emerald la alona landu pe lanu me mata le tata to foi I si tau sanga tu atu e lanu me maka o le lanu me mata le e titilo mai le lanu le o lanu me mata le e fa pe o le so ta inga le langi ma le nature ma le natu lo be pe o mele tatu no foi ni la lang e so sta e le tua ai nga ngana mai le fonga le ngana mai la au ngana mai le ngana mai me na faia I le siri ese o le tua o le leio lona fa e ka o sari tonu por onyx ma ai esa tatu tala no ina le tusi o ma ai es fumalua le ai es fumalua o la to fa tu sa foi le lungo me holo fata o le sta langa ma a foi fumalua e tu sa le leia ma na ma ai fa ye fa vai le se yo o ma mun mudi ma lo na ono sari ke o le rupi la ia e ka o fa pe o le king of James o le tupu no mataua malo na lima fa pe o le tasesa ia e represent el kamanga o malo na fitu fa pe o tasesa represent le mamalu le tua mana folanga malo na valu o le soama po le peu e tu fatasi la le lanu me mata ma le lanu o le sambi mau mai le maale o le benefit ko sai o le tamale ma sa na fa o ngai tanga tai tu tono o la to vai no e so soangi le la ko melo le health benefit e fa o ngai tanga tai tu tono la to vai a tau mafaila e so soangi le health benefit fatasi male exercise male ayo me ai taua o le malo naiva o le topasi o le simple o le tu fatasinga o malosi o le alofa ia male tamao ainga o le maho fau male tamao ainga o le loto o le malo na sfuru e tau le o le turquoise ke o le la ho turquoise ka pe lang me makale ma ngai ya lo ngala sa vale lo ka vale sa mo ya so ya a fo me kala ka so le pe se lango pa u mo lak ya alango ngo ka ko au mai ya a kamalanga represent the protection male tranquility communication and milestone malo na sfumar tasilo ka ka lu malo na sfumar kas o le wakini po le jacinth ia e represent mai ngā o le tamau ai ngā le maho fau, o le tamau ai ngā le tino,
mai se foi o le protection, ma le file mo. Me ia fai le tua ku fakasi ma me i la le fa vai a ma lo na su malua. O le asalema o le spiritual growth or protection, clarity o le kili o le mafofau. O le wisdom and wealth, ma le protection, ma le o na fa lo le o lanu le li le. E ka ule fa pea e lo loto longa royal violet, le me foi le langu violet. Man ko foi la le man tu foi lanu foi e tonu lang moanga ma lang pa e ma lang violet. Lang violet ku fak singa lang moanga ma lang pa e ale mau lunga le o sa tau mau foi oile fale ftafa. Ku fak singa la yo me ele tua, ele fa pe ua ese mai ai nai lor tangata soifua. Tu va tase le tua fa vai o me umai fa mai le tua. O yo le fa vai mau tu. A fa vai la tatu o langa i dunga le tua. Ka ko ke aku lagi ko reflect mai me umai. Mai le tua. O mea umai na o polo misia ia te utou. A o tou hanga salapea. Mea ia na polo misia i le tua. A tatu watu le langi. Le matango fio le langi. A fa me foi la o lalo o na folo le ai. E fola i aulo. Ia. Ke lopo e si le se aulo mo ia. Pel vanga le o su e aulo le su e mai tonu o kui se langi. Po le alu ngai lunga. Ia. Tatu te le o su e de aulo. Ai o kun langi. E fola i le au. Fola i le au. Ai mai ia kako, ngā muskariki le fola ilu mai o. Ia wele la wala o la be fola muskariki pe fola be vo yo veipu uma. Ia tatu o le lang. O fa malosi ka ko lang. O tatu te fa vai be fa mai sisi fa ia vai no fa ko ku. Ia la la wa tatu fa lai nga mai lo ko gi chela ko sanga ko fa lai nga mai fonga. E mu fa ka si o mala kamale. Ia nga fa ko le sa ka ju vai la e me ro ku. Ja, van mij kan het is ook fout oloa fout. Dat om te opula na niet te hel. Le fa tu sai na me tatu te hui ai. Le langi fo ma le lalo langi fo. O le aulo fo le si o le langi. O le aulo ma le aulo fo le wa le aulo le vai ma. Le aulo mama. The fine ko. Le mau te tono le fale ftafa. O so la ia le whengainga tuai. E le mawhai e le alu, so na alu si tangata te tonu le mea siri na pa ia, na lo si taulanga siri ia. Ai ata te wō le langi. O kanga umaga kou a. Mai ai latu lai le langi. E le wha e sea so nofo hari, wha mai te nofo wha tasi le nofo hari o ke viso. Lo vele mangai o le bea a. E le wha e sea so leisi poe, hoi le lea ke la, ko le wha akali mai rau ko wha aururunga le langi. O le nofo hari o Yesu. Pamai ele ngata la ntato no fa tasi ma ke viso. Ai ta fa mai tato te fa masino fa tasi ma ke viso. Oko. Ku la lo fi fa masingo le fa la lo nge ya. O se ya le fa chau kala yo fa masingo. Le ku just live it. Fa kali se yo lagi ka fa masingo lo le sa o ai me a. Na le fa mar ku spa ya. Ai ka fa masingo lo nge. Ya ngal fu me mo a. O le mena so o le mai o kan ka lo. Wa mai lo titilo mai le tsa fa yo fa mai. Wa ma ko le fio lu ko yo mo ko fa masingo wo ko fa masingo a. That's not our job. Ele ska ko ngaluenga le, o ka ko ngaluenga. O tato farta lata ya Yehova. E mai ai manuia e mai ai me uma e tali mai tato fisili. A vai fo ele kali tato fisili ma tato tatalo. E au mai ele tu le fa mala manga wai. E mai ele tu le mala anga tato te loa ai sea o le tali mai ai le tu. Pea yopua. Ele fa la mala ele tu ha pea nga langa lenga sau sakangi. Pat nga saula le tu lona tu e fe so ta i mai yopu mala lo yopu ko fa ko esero yopu. E ui ala ti nga yopu sa ele amatanga. Ai nga pa ua yopu mai fo ile tu. Ese me nga longo atanga nei tonu tu spa ya ka ko. Nga safa ba e o sika ka au nga safa. Uma le ya me ai le ko pusai sanga wa. Ni ai sore. Ele ka kalo. Ke ia lo wa kurisi masinga. Waka. O fa po porisi 4 kilo It's from the stress. Le ko man ku ngeri si mele. Ke lo le fa bai mele le stress. E ele po na i vele si tu lo le ka ke fia la mulambu la lo. Le ka ula spongy bones. O le ngala kamang. E absorb stress. O amela stress ele king of apel mele ho apel le wa e ka mo wa kele o ngalu ngo fai
Sara le was stress sai le physically le tino. E absorb la e ponaivi le spongy bone. E o foi la le mafofau. Mankola a stress le kingo, stress sai mal mafofau, absorb mare el ponaivi le. Fa mai la lo mau tus pai foi le fa mai o fa mo o mea ya foi. Ele kau. Ya. Kal me ku ponaivi. Mamango ivi. O levi vanga kongo ku spaia. Ale kau su e po la le renga ki nga ifi. Ya. Ska me ki nga ta to ifi. Kele. O kele le stress. Fai bali si fala vela. Fai a kuri si mea lea. Ya fai bai male fingi moi. E kele ave a au e fa lunch. Ai ave fa mai. Ke anua ave li si mai ngale fai ai ka ka fai ave a au ile yasia. Stress er gang ka. Ai fa mai la le lau titiro e fa mai. O le vai o ngalu ngale mele o le spongy bone. La ko ke absorbinga mo me stress o kingo. They are overwork. Ya pa ko ya samo o le foi fe o ma fai. Le la wala ko ngal kai minge. La ngalenga absorb o mal bone. E foi fe o ma fai o fa longa ku longa ku dia. E de o me sa wali ava ko ngo foi la. O la no ku pu. Le tata ola fia ile tua. La o kai minga sa tatu au na male malo si ka ku ainga ke de hoi pole o ngopol malo vale vai mai tanga tolo u e mo va kasi me apo ma fie me umma ma sole ser malo le la o mal kai mingi na vai le oi ka ko ki ngala ye wale fai se lo ngai fa mai le tua le hiolo ponga ai fia ai fa pera wale ai ka ko o sai ka ko fala ka kai le li ka ko lo le i ta tu lo le la fa va ko fa le si srai na kai mo bo fa bole before this one before that one ya ta tu vai lo le fo ringa ya ki di ma ngai ya ku sa la pe ta tu ti tinga ka ko wo pe fa pera fa mai kala paulo ka kala paulo le fa me fa mai o me fo le lo le thorn in the flesh o le ki ngai lo kingo kangi lo paulo le tu se ave se le thorn in the flesh le fa mai kala le tu le ye na fa kala le ko la ka kilo umma my grace is sufficient for you ka ko fa ya la ku sa pe kinga ka ko fa malo si le li peti nga wa ka me sa lo kikira ka ko fa la ko nga ko kiri ka ko makku o si vanga le ko kikia o le vo nga la longa loi ta to no sa ile li fa malo si le li a vai ale malo si le nga ma fo ma si le nga pa ko mala le fa mala mai le tua le ile be sili atu ko manuia mai le tua le tai au manuia mai le tua ta tatu talo ya tatu le tatu team male tatu host fa ftai do mato te mai e te fa mala mai e ile be sili atu na lo mato ti ma e ia tari wo uma na e fata tia vai boy mato le tai au mato la fo ia tu me uma ia te oi e lau fa malo longa yo mato ma ho fau e ma fai e mato savalia ia lui tau o leo langa ao mato au na pe ia te oi ma le loto fia fa manuia mai lau fio no lau suafa Yesu amen.
ua le whiaulu nei tae au. Tātou tō fulangona uma le tāua ma le pai mai o le atua ia i tātou. Toe whamanatu fo e lana au auna ia i tātou le nei tae au nei ia. Tātou lapatia ti ngā mawhaingata o le soifuanga le nei o lo tātou ia. E mwhai ona tātou manu malo ina whaingata ma ti ngā. Neu wa tātou whatanga le nganga o le atua i o tātou lotu. Te whiau whona e tau mori atu ia i tātou le nei tae au. Ono le lapa tātou te iai whaingata o le soifuanga. O le tia apolo ma le fili e le o malo lo i lona. Tau ma whai mai e le peti lo soifuanga lue ma le whao ngā ina o oi le ngā luenga le atua. O te whamalosi a le upu whao wina le atua le nei tae au. E tātou o na sa. Me e tātou whao tauta i o tātou mātaala. Le anga o lo sau le alia lalulangi e pei o le leona e tangi na te sa ili o e maa na te aina. Au le taimo le tātou te tū whatasi ala le tātou te talo. Tātou ngā lulue whatasi o tātou o le tino ke riso. Tātou o le kāle sia le tua. E mana o mia leisi tangata, leisi tangata. E mana o mia e leisi whaife au. Lau tau te talo e mana o mia o tātou mātua whale nganga. Lau te talo ma lau te talo o tātou loi mata. Ina ia whapena na maua i la ua. Le tino malolo ina mai le li a wale ngā lue ngā le tua. Whapena se la ngona o le tae alo nei. Whapena la ngona o le tae alo nei. Pia le atua maua mori atu whaftai le tātou whaia o nei tae alo. La wa longo fo i tino matangi le leile utu whauina le li. O whamanianga le tua e pa utonu lava li tangata e sa ili a te ia le nganga ma le loto ma ua lalo lumo le li. Mea nā o te whaaftai alo loto le nei tae au e toe whaapopo ina le luki tau o le tua. I ia tia ui o le tangata au auna. Tangata ngā lue i le ngā lue ngā le li. Na mātou talo, pasta, fiso, aua ni abe se le whaunga le tua lau songa. Whātu mahui. Whālau te le ina louto mai, e ala i le fionga pa ia le tua. Maua fo i le whautua le leile, mai tai whaife au ia Naomi, na ware lua tula ia i le ngā ruenga le li. Tātou o whaife au, ia i le whamunia ngā le tua i loutou soifua au au na ma loutou soifua ngā le lue. Pai o le tātou e ka le sia, whaaftai loutou te talo. Whaaftai loutou tau au e lango le tātou ngā luenga i le tātou mau ai, le malosi wha le nganga mai le tua, tātou te ngā lurue ai. E tātou ono sai whaingata. Tātou te ui ai whaingata ma whawhitau. Ao lo ta pena e le atua le ole whaavavau, ma le langi e whaavavau mo i tātou. Lena tātou tiro e wana o se ata, a o se whaamanatu fol nā ia i tātou le ka le sia le tua. Tātou tau fituli e tātou maua le aso lea. Le aso whaamoe mo ina wa tā pena e le li o Yesu mo tātou. O le langi e whaavavau, ma le ola e whaavavau. Whamanuia le tua le tātou e ka le sia. Ia, o te tātou fulfulanga whaamonu. Ia, Paftai mas tātou pati mo le tātou au. Ia iai whamunianga le atua e ia te utou a wālau tau ngā luenga whaftai. Good morning, church, and welcome to the Life of Ministry. HKM in Samoan and English service, please note they will be preparing for Children's Day on the 4th of October. Please, parents, it is important to have all your children attend consistently to make it easy for them and other children. Please speak to your teachers for any queries. Get excited, fathers. We are celebrating you on Father's Day, Sunday, the 6th of September. We will only have one combined service at 9 o'clock. Invite your dad, grandpa, and uncles, and let's celebrate together. Father's House Sacrificial Offering is on the following week of Father's Day. It's our annual special giving on the 13th of September. We will also be doing a combined service at 9 o'clock. There will be no shared lunch, but lunch will be provided and it will be a pick and go.
Water baptism. For those that want to be baptized, you must attend the baptism class that will be held on Monday, the 21st of September, 7 p.m., right here at church. Then you will be baptized on the 26th of September at 7 a.m. down at the Kingston Pool. Please register your interest. Safety and awareness. Do not be alarmed, but be alert. There has been an increase in criminal activities around our centre here. We have security every Sunday for both services, and that's for your safety, especially our children. Do not walk alone. If you see any suspicious activities, call 000 or report it to Crime Stoppers. And if you're unsure, speak to one of the governance team or our pastoral team. Stay tuned for more ways to be safe. Village Connect is hosting a free family movie night this coming Friday. Each child will receive a free movie snack pack. Our cafe will be open from 5 o'clock for some nice hot meals and snacks. We're looking for volunteers, so if you can help on the night, please see Sulu, and everyone is invited. Village Connect is also celebrating Children's Day in honouring of White Sunday, celebrating by many Pacifica Islands. We will be having Children's Day on Saturday, 5th of September from 10 to 2 p.m. Please register for catering purposes. Each child will get a free lunch pack. Each parent a free sausage sizzle. Great day of fun, jumping castle, reptile show, and much more. We're also looking for volunteers to help on the day. Please see Sulu. Tai o lo ta o le fasisilanga ia le saunga le mu e ta o fo le manino le tulanga lea le ia tatou e ngato te talo mo le saunga le mu tono nei vai e tono tatou senza a o le mataala fo ona sa susunu le falelea fatau i meo te paama le vei ia le sumai fiso tae ona o suno te tangata o le simena so o le fana to a whaalonga le sime whapena fana e tangata ia le fale oloa lea o le tatou te talo ia ave ese atu le fale oloa mea lea le te paalanga o le whaikaunga whanga au waenga ia mosalemi e meo fale te paa ia ai foi mo le silafia ina ia mataala e fo i leo se tau whaafefe ia ai te tau anta to sa foi ma mataala me se foi o whanau ia saunga le mu e to tonu lo whanau o le fale i tato tapu aina e le te tau anta o i fafu ano foi i le oi i tato security fafu ia o le foi e tu tato asa se awane i se a whaino se nisi o whanau la iti ia mai tauina o lo saonga le mula tau se mea ia o se tūlanga nai e aona whailoa tu fo i mai le tato governance ia le po le tato a whasa mo le governance ia ngalo ia ka ika ha komiti whafoe na whafoe whaftai o le taun whailoa atu na ia no fo tai fo i ia tatou le ta talo male mai tauina fo ina ngai te ua ngā solo mai tatou sauninga ai eise e ono tupu mai au lo tatou mataala tai ia vi ele li una uto fa fonga i tatou fa sisilanga ma saunuanga tatou tama fa i fiau toi fa popo atu vaenga lea o le asao tama fa molmole fa taua le asao tama langa tama o ulu o tatou wainga le foi la walu e sauni sa me alo fa mo au lava ia tatou talo e fai ulu tatou sauninga vi ia oilo mātou atua mātou iai le si ui o le mātou sauninga le nei tai au fa aftai tele nganga pa ia lo tau tau luaina i mātou i mea le lei fa aftai foi lau upu na mātou fa ngolongo lo mātou atua ia vi ia oe ono le au fola mo i mātou. Mātou te talo la mātou saune tu ua le nei fale,
mātou ati o mātou ai ngā leli i. Tau tai I mātou le mano le toto le tonga I māmo. Ina ia sau whanga I mātou I o mātou ainga. Pa manue I ngā luenga whailo nei vai aso. Ia vi ia lo suafa Yesu. Amen, amen. Pa mania le atua ele tātou ka le sia mo nei vai aso.